Muno ke munkambi ya Mufumbwe, ntanda ya boya ya mushiji wa wama mwenda bantu kintanka sakaba akasuru ka burongo. Ino nkambi pamoba apitapo acheche ya jingamba Mufumbwe District Council pano byona bwera akorero natana bane mbamba ke Mufumbwe Town Council kabijikino kana kyarumburura ka. Kufuma kimye kyo yasajirwe kwikara ke nkambi katampe ya kibunji kya Northwestern Province kufuma munkambi ya Sorwezi mingiro ya vura ya bukomo yaingijiwa munkambi ya Mufumbwe kwinengija kutambwira maofisi ya katampe a kibunji. Wakumupando wa kanso wa Mufumbwe ba Elijah Sumaili Mushima Munyompe barumburura mingiro yoba ingira mukutengera au no mutembo. Wanu twashimika guest house. Wafana kuyimona bantu, the guest house I think is the best of its kind. Number 2 twashimika shopping broko pa station. Chikwabo twashimika ino moto nakwambira ino mayor's parlor. Kichi yajinga kone. Kadi ino mayor's parlor tunakamana kamba it is the first of its kind in Northwestern Province. Atebe na Mufumbwe ketu jenamari ya vurani. Paromi na tuwika maana pamo na head of departments wami na council secretary na chief officers kama to making sure how to raise money to supplement government effort. Chomwe na kumona ino mayor's para. Kazi kwa abutena kushimika office pa panje. Ino office wote na kushimika ikowa accommodate council secretary. Iko abo boardroom kwa prepare for decentralization. Ya kwa onse my head of departments mwa kafikiranga. Mambo government kuitu wa encourage kwamba chikale na ma infrastructures. Kechi kwa tu depend kionse chimi pa central government. As a local government we have to supplement the government effort. Chikwa abo kwa reallocate FTC. FTC mambo eji mukachi ka our IDP na kurumbura mkika wa mkizungu mba integrated development plan. So tuyu allocate kuhushia wa Mufumbwe kotuji na Provincial distribution center for solar hamamiri namba vikare mulaini imo. Aya mpunje ya jinga FTC no 32 hectares tunakupanga po high cost plots. Mwaira mema kanso wabo wafukura kufumyanga mema mumukora wa kabompo ao wapitatu pepi na nkambi ya Mufumbwe. Tunekuwa tap water from Kabompo River. Twapanga ne mukwakwa kufika Kabompo River which is almost 12 kilometers. Mwana mutayuka namba mema umishima kecha dependable ni. Nangaji chip yuwa treat. Pano mema amumikora dependable. Kabombo kwa umani. Pokwamba uno Mufumbwe kare burongo na mema avura ni ambutaka namba bantu bavura abasakuya. Tunakukiwa mema fumenga mukabompo river. Bantu ara na kumwesha mukwakwa yeba saba kuya kumukora wa kabompo apa kabiji ne minkinyi yafi kwakara ya kutambwira mema kufuma muno mukora wa kabompo. Mwaira mikwakwa nkambi ya Mufumbwe ijine mikwakwa ikatampe ya wama burongo yoba pabura mukubamba babike monetara. Nanchi kampani ka Tangtong kajina uno mwingiro wa kubika tara pakino kimye kyamvura kafundumana na kurara mabwe akuingicha muno mwingiro ingemvura wapwa. Inoyo minkinyi yobengidisha kurara kwa mabwe obengidisha mukubika kwa manonokera mu mikwakwa kabije kine pakapwira ino mirumba kwa kubamba Mufumbwe yenseke taratu ne mu mashinda aya kumajimi. Apa pakebe watu byabutu atucheche ino mirongochi nayo mwanesa bwarara ya kwashika panshi mwakupita mema pakubamba mikwakwa ya shara sakaya kosa burongo. Kechi mujibu mikwakwa ya mabampu kechi kwa compare matown ya kwa oni. Aye mikwakwa I think it's the best of its kind in Northwestern Province. Necha renge jire wa government no itu pemari. Na mamari utu atambulea number 1.
Land Development Fund tuyengitishe burongo Mufumbwe beiketekera mukwenye chishansa burongo gotokana mukwizo prudent use of resources. So government yoitupere mali yoitupa mali yotambere kwa mshami kwa hii so batu bakara batangtong kwa mbo wa mishemi kwa hii ngamba mumwene nanga ku province kafako mikwa yawa mabibe nanga tumutaoni yikwa so munomu kwa twa planning late beno no ya Mufumbwe Town Council nanga pa mushipo ukamamba unengeshe burongo kecho kapembera bakwenu Mwaka kunengeje pa kushimika kinzanza nanga kulika choro nyini bobe mwini wafana kama mushiwa mi wafana kuikara bibi mushiwa mi wafana kuikara bibi bino bakwetu nabo bakamwene ko kimwesho mwana wetu abasomi kwa yonse twanengeje amuno mu Mufumbwe nanga Provincial betuperero usakufika tumbaine abe bantu ranchi benengeje amwe fako nanga rushina ukani Kanso wa Mufumbwe kabiji watana ne kupana mpunja ibena kuterwa mba Kizera Business Park apo pakashimikwa kisankanyi kya katataka filling station shopping mall sports complex apa kabiji ne mashtoro tuwa kwabo inoyo mpunja yapanwa pa kuingijira uno mwingiro kabiji byonse byanembwa akara ne mu mapepara kaito amuna pone mpunja ikwabo yakushimika po otumba cathedral twaba prepare yonse punja ya cathedral pakushimika cathedral kati twapo creating punja otuna kutongoramba Kizera Business Park Kizera Business Park otsa kushimika po modern market na bamushiko ba company ya Kalengwa mine bamushiko tukio kuya MPP private public partnership otsa kushimika kone shopping mall filling station ne modern market yaye station iji kumkwakwa tsa kuitunturira konga ku Kizera Business Park ponga pa Kizera Business Park tuke kubika pone yote na kutongoramba Kizera Sports Academy tukafundisha nga banyike byapusa bisera byapusana bola netball, table tennis, ponga pa Kizera Business Park. All in all, we will have 185 commercial plots. We've got a space for a filling station, a space for a sports complex, a space for a shopping mall, and we've got medium-sized plots for commercial shops, and then a modern market, and then we've got surrounding the modern market we'll have smaller stores along the commercial to have commercial shops. That is what will be on the Kizera Business Park. Panopo tuafika kentanda yaba ya 100 hectares yoba pana pa kurengera kibanza kya madeke mukwinengeja kwa kutambwira maofeshi yakatampe akibunji bushia wa Mufumbwebwa betu pa wa mfumo wa Kizera nobe 100 hectares potuke kubika airstrip barakati tuke banamba ya ekatu no airstrip ne tunakutara ne kurutwe namba afana kuyiwa expand up to an airport so ke to habita to akebera mo land from Israel and Mufumbwe Kizera mwana na mambo akutengera kwa maofeshi akibunji bintu bimo byatendekane kara kufika mu nkambi ya Mufumbwe nobe maofeshi akatampe akibunji abikayo bingicisha mintetenga ya juba byafumine ku ofeshi wabanda makyaro panona papa afunguruka bingi burongo kyakubamba ntanda iji kumujika wano maofeshi beipanamba pekare pa kushimikira maofeshi pa kufunchira banjimi na ngwamba Farmers Training Center kibesekitara pabirengware sanakyo kyashinkura kara maofeshi mu nkambi ya Mufumbwe kabiji kanso wiba pantanda yaba ya 4 hectares pa kushimikira maofeshi yabo nangwa pakinokimye bakishimika bakapokora nabo beba pamushiji waba ya pa kushimikira maofeshi mazubo abakapokora bakikurumpe neba jina bifuro bicheche bibanza mwakupa minampira ne kurumburura mba ino mpunja ike karatu nobe skanze police camp ya mungambi ya Rusaka area yoto apana kubaka pokora punja ya baka pokora
yo twapana mpunja yafana kuba accommodate yonse ma sports facilities nemazuo junior compound, senior compound, ma offices, ma sports facilities yongaji sikanzwe yo tuipanga ba prison nabo tiwapa mpunja yawo kajika tataka kupichira mu buntangi wa mana wa kifyere wa mfumo wa mkumbizera bapana ne 1000 hectares yote nakupana kuba prison ba prison kambapo sautampa kupangira bya kujimajima ya kupanga no bya busende bya kubasabasa nyo twapana mwalira maraiti panopo pa ofisi wa maraiti wa Mufumbwe ayeke mirumba ya ntambo ya kutwajirako maraiti mu mapunja mwabura maraiti munkambi ya Mufumbwe mumukwekere wa kukeba kufikisha maraiti kumakonka onse aino nkambi. Kino ke kishimikwa kya FRA mwakuramina kajo kafuma munkambi ya Mufumbwe ne makambi tu akwabo mambo kyakira mukubaya. Kurubajiru kwabo kanso wa Mufumbwe wa wamisha kipango kya bamfumu ba mushimaruputa mubambe apa kabiji ne kutendeka kupabura mukwakwa wafuma kukamipando kuyakwa mushima pakubamba bantu bareke kujoka ja kupita mukasempa pakuyakwa mushima kaitwa mwene palace bankambo ba mushima mubambe pakwa mambo witote bamfuma kubufumu na ngamfuma pa iwa muji kaji wafana kuwamisha iwa mujiwa mino bakweno nabo bakuchine bakwakamwe namba ni cyama kunemeka bufumo wetu ngeto anemeka bufumo wetu wa mubambe mushima entanda ikati kakamwa twapanga palace nobe council modern palace twawatiwa ti rehabilitate ya palace yabo kati atakaina kumweka burongo so pa petuno kwa prepare nobe as a council nama tuwabikiremo furniture kyakona ngama visitors na kuyako kwa keba monemba ine ono parasi bamfumo ya romboro kaji kikwabo kyo twaingira ku southern part kwa mushima kwa mubambe kuji mukwakwa iba bire mu grade sikanji mu form 1 1974 sorry 1974 mukwakwa fuma ka mipando kufika kwa patano fu kamize kesengenanga kahoma mu 1974 paserezerepo pona jinga mu form 1 bazambesa na school pona kufa pa 1974 mu myaka yapita hapo bakawisha pona te twakutora grade yetu namba no pokwa mama uno kusebezera bantu bafana kwikara burongo bafana kwenda pa wama pokwa mama bende kati bafana kutoba mema awama nangaba china makatajo sakwenda bukiji mukwa wama so ne grade wetu kokwaji na kwa mshamu kwa fuma patano fu kaoma up to shunguru mwane aya yonse yote na kuingira amunyompe bambamba bino byonse byamwesha patoka kwinengeja ne kufikiramo kwa nkambi ya Mufumbwe kuikara provincial headquarters wa kibunji kya Northwestern Province awoke murango nya kwa mamba government itupa provincial headquarter ke murango awama kabijini atwe bano be ba Mufumbwe kechi twaikara tunu nobe bantu baikara tune twanengeja byavura kadiki kwabo nge mama muyuke Mufumbwe ujipakachi mwinerese wa murengere kwa mambe kari pakachi ka kukwe kuchavuma ne boma ya Sores kabijinga kuji muntu uji against awa muntu uji against muranguruko wares ma mwinerese wa bire ba Mufumbwe 1 ekari pakachi 2 Mufumbwe kari na mushiji wa wama nyepa jintanda na ngampunja ijina mushiji wa wama uno Mufumbwe mwana kadiki kwabo uno Mufumbwe ujire na mvura wafainwa kaji mpuja ya Mufumbwe jifrati kafako mitumba ine minkunenke ine mwane kafako kimeke napo ishe military training mu 1979 yabina birenga protein Mufumbwe ile Mr. Schmidt ne ajebe bya paine 4 million German mark Mufumbwe profile ya njina ngama mpunja iji flat yafana kuba accommodate
byonse byafana kukebebwa pa provincial headquarter kikwabo mwana wa Kawisha javura kati tuwenga tukamamba ine nekikebera kane pajibintu byafainwa yo bajinga mafumu yo bayikere ku kabombo bambire mbaine Mufumbwe wafainwa kwajinga mafumu wamo mamuti bantu bajinga na mirango ya kichima bagere kudonsera kwao kwakora kutera pabyobya byafangire kwamba Mufumbwe ekale ne pamire mbalandi tu vote yo bashire kuvota mafumu avura apichishe Mufumbwe mwene Mufumbwe kabukino chipakachi nakumyatu yote nokukyamba pa Mufumbwe kadinge kujimushiji wawama kadinge kujimpunja ya wama Mufumbwe ni atu banobe ba kanso twanengeja mapunja kanamba nge provincial wetu perero isakwikere kwe Karendi Road ne Kawama Road kabijinge kujima accommodation nama isakwikere ko twawikira Provincial Distribution Center ya Sola Hamamir pabushia wa Mufumbwe poto atwara ne FTC byo bintu bimo byo twaba prepare nobe ba Mufumbwe namba yongebe tupe Provincial rero mwana we are ready to the task mwana fa utafona kankarwana kabijine maraiti na utunike kuambati wa wamishi tulike sora onse ma street lights bawamba we had the beauty to Mufumbwe Town kyakine byonka byo baremba pakibumbwaro bakya kanso kubamba bwakya bwa mingiro kabijika pasa beka kungika kara kumijaji yabici panukwashara tukupemberera kubijika kwambira ya kutuntururwa kwa maofeshi kufuma munkambi ya Sorwezi kuya munkambi ya Mufumbwe meso onse pano ke kubanda makyaro Edgarungu kubamba rwendo rukwabo rwakuya mu kibunji kya Northwestern Province kwendapo jono mwamvu atu butabo ajira amwane Justine Kawisha muno munkambi ya Mufumbwe namba sharai pomwane.